السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربي دديبسي عمري تينا قصتي بقى ربي أسين نويني جيجا نما هدوت وسوق أطارو في كارورا في إجاتا ملأتك ربي كارورا سا دانغا قد قبري قلچة تكالما متي ربي بقى أسيكاي أسيكي واتو كنان uftoo yachaa jirtamu akkam adada aduun baatee dhiitun mazgabni kan kee rabbii bira ol deemaa jiru maaliin ol deemaa jira jidduu teetiif jidduu rabbi akkam jirtiin lubbuu tee gaafadhu osoo rabbi sin qoranne of qoradhu adada guyyaatiin adada aduun baatee dhiitun hasanul basrii rahmatullahi alayhi ما من يوم ينشق فجره إلا وينادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة يا إلمنا ماجد حسن البصري عدد قويا لفت بريتي كل للبتك يا ميتشا تكوتو قد مجدا قويا كانت للبجدا ماجد أبيت قويا كن يا إلمنا ما أنا خلق جديد أني أمم هاروا أني هاروا كليسا في أرض تتكامت وعلى عملك شهيد دلقا كان كإذا ترقابة أديمة فتزود مني نرى فيدا نرى سنكفت أن يوسي جلة رسين ديبو جدا قيام كن جدا حسن البصري قيا كان عدد قيات طاليات كي دبدابة ربي برول ديما جر خيري تاتو شري تاتو مسقبني كان كي ديما جر قياتك كفول ربي دابتي دبسوف ديمت مسقبني كان كي مالين أول تراجر أنقافي إخواني علينا أن نتقي الله ربي ها صدان ربي نتي أمانة هاتات أكملي تأجر هتران نبدي أخلاقني نورا للام حيان نورا فورمت أرى دنيا كفين برايني ترافني ديمنا غنا فول ربي دابتو ديمنا أكسيت هابين إخواني رسول ربي عليه الصلاة والسلام وصو أني رفاجر جدوياتك تيساجر جي رفان تكو ربي برانتي نفجر إرقام ربي نمني لمانتي نفنين عن ديمن جي دبي أجائبا دبي راجي نقرسيسو ديمن قابتنين عن باين جي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبجون أنبياء وحي إرهي فكين يف نبي الله إبراهيم وصو الريبا كيسا جو إلما أفي أكا قرر أرجي يا بني يا إلمكي أني كسي قرر أبجون أرجي جنان يا أباكي دلقي والرب سأججي برسوس الشيطان أنبياتي فكيسو ميتي أبجون هم نوحي راتاتي قوچان أغرسيسي قباتمان أغرسيسي نبي الله إبراهيم رسول ربي لن دبي أفجو كيس أرجي دبي راجي سنو همو ديما osoo naan deemaa jiran namticha tokkorra dhufe ka ciisu jedhe rasul rabbi tokko gubbaa dhaabbata jedhe namticha ciisu kana namtichi gubbaa dhaabbatu dhagaa harkaa qaba dhagaa kanatti gadhiisee boqoo isaa tarsaase rasul rabbi gaafa boqoon isaa tarsaatu dhagaan irraa fiiga jedhe dhagaan kun gaafa inni konkolaatu namtichi dhagaa kana fudhatuuf deema gaafa namtichi dhagaa kana fudhatee dhufu boqoon kun fayyitee jirti kana dhaya jedhe ka gamasi kunis in tarsaati irraa dhiigni yaa dhagaan kun irraa fiiga jedhe rasul rabbi akkanatti argi jedhe
akka kanatti dalaga namtichi kuni maali? Eenyu kan kana godhan? Eenyu yaa jara kenna jedhee nama ittiin deemaa jiru san gaafate ergamaa Rabbii. Inxaliq inxaliq naan jedhan jedha Rasuulli. Deemi deemi kottu nuun deemi jedhanii naan deeman jedha Rasuulli Rabbii. Namticha tokkorra na fidan jedhe. Namtichi kun hokkoo sibiila irraa ta'e boqoo isaa kana tarsaasanii aga killiyyuu isaa gahutti tarsaasan jedhe. Funyaan isaas in tarsaasan jedhe aga killiyyuu isaa gahutti. Gamas illee hokkoo sibiilaa kanaan in tarsaasan jedhe. Funyaan isaallee akkasuma tarsaasan jedhe. Of keessa rifadhee eenyu namni kun jedha Rasuul Rabbi. Inxaliq inxaliq bina nuun deemi naan jedhanii qabatanii naan deeman jedha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana osoo deemu ammallee gurbaa bishaan daaku tokkotti dhufe Rasuul Rabbi. Namtichi bishaan dhiiga fakkaatu daaka jedhe. Tokkotu qarqara bishaanii dhaabbata dhagaa qabate. Gaafa namtichi daakee dhufee bakka san dhufu ka qarqara dhaabbatu dhagaa fuudhee afaan isatti darbaa ammallee walakkatti isa deebise jedha Rasuul. Akka kana arge jedhe. Maali kun? Eenyu namni akkana godhaa jiran jedhee gaafadheedha Rasuul. Nuun deemi kottu nuun deemi jedhaniini ittiin deeman. Yeroo kana boolla takka irra na fidan jedhe. Boolla kana yoo ani keessa gadi ilaalu namatu keessa jira qullaa jiran jedhe. Dhiiraa fi durba. Iyyiinsi isaanii waan biraati. Haalan iyyaa jiran sagalee ol fuudhanii ibiddi jalaa ol shidamee jalaa ol qabatee gaafa jarriin ba'aa deemu gubbaan boolli dhiphaadha keessi ni bal'ata. Akkasitti gubatan argee uf keessa rifadhee eenyu namni akkana godhaa jiran kun? Jarri kun eenyu jedhee gaafadhe jedha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana nuun deemi naan jedhan jedha ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ittiin deemanii ammas namticha tokko qabiihul waji qabiihul manzar fuula fokkata laalchatti namni akka isaa fokkatu hin jiru jedhe. Namticha kanarra na fidan jedhe. Eenyu namni kun? Namni akkana fokkatu kun eenyu jedhee gaafadhe jedha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana nuun deemi kottu haa deemnu naan jedhanii achirrallee naan deeman jedha Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Deemnee magaalaa tokkotti as baane ummata tokko arge jedhe. Qaamni isaanii wal dhaba. Cinaan gama tokko ni bareeda, cinaan gamni tokko ni fokkata. Ummanni kun maali jedhee gaafadhe jedhe. Nuun deemi naan jedhan jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kana in deeme fooqii takkatti dhufe jedhe. Fooqiin tun dheerinni isii waan biraati. Haalan dheeratti haalan bareeddi. Fooqiin tun eenyuti jedhee gaafadhe. Nuun deemi jedhanii Rasuul Rabbii qabatanii ittiin deeman. In deeme jedhe. Maanguddoo tokkotti dhufe. Ijoollee xixiqqootu jala ciisa. Bootaa bareeda bakka gaarii ilaalatti namatti tolu. Bakka akkasii kana irra dhufe jedhe. Yeroo kana kun eenyu naan ani jennaan waan agareefuu arge, waan agareefuu dubbate, waan agareefuu irra deebisan itti himuuf jarri Rasuul Rabbii gaafannaan jalqaba. Rasuul Rabbii alayhi salaatu wassalaam namticha jalqaba isaa ciisu tokko gubbaa dhaabbatee dhagaadhaan boqoo isaa tarsaasu ka akkasii kanarra dhufe
Kuni eenyu ka jarri dura rasuuli rabbii jedheen sun amma dubbii himuuf deemaniif namni sun nama qur'aana rabbii haffazee nama qur'aana rabbii qara'ee qomatti qabatee ittiin dhaabbatuu dide jedhanii ma'anaan isaa nama qur'aana qara'ee itti dalaguu dhabe arra nuti qur'aana wajji akkam jirra qara'aatii jirra qur'aanni kun ragaa nuu ta'a takkii ragaa nutti hima alqur'aanu hujjatun laka aw alayka ya rasul arra nuti qur'aana fuula takka qara'urra feesbuuka dubbisuun nu laafi luukiitti dabarsinee qur'aana laalurra tiktooka olii gad dabarsinee laalutu nu laafi maal nurraa balleesse qur'aanni bulmaanni jiruuf jireenya kenna ka gulantaa ulfinatti nu baasu maal nurraa balleesse nama qur'aana rabbi akkana hadiyyoomse nama qur'aana rabbi itti dalaguu dhabe akkas godhan jedhe bootaan akkas itti godhaa jiran kun eessa qabrii keessa aga yoomitti aga rabbi gabroota kaasutti qabrii keessatti akkasitti azaban jechu namticha lammaffaa ka rasuli rabbii ira dhufe alayhi salaatu wassalaam ka hokkoodhan hokkoo sibiilaatiin boqoo isaa tarsaasa boqoo isaa aga killiyyuu isaa gahu tarsaasan funyaan isaa tarsaasan boqoo isaa tarsaasan kun ka rasuli reefuu gaafate amma himuufi deeman namtichi sun namticha kijibni isaa moggaa ardii tanaa gahe arra kijiba namni tokko kijibu poostii namni tokko feesbuuka gubbaa godhu addunyaan guutuun garti kijiba nama xabii kijiba arraba isaarraa ba'e santu boqoo isaa tarsaasisa hokkoo sibiilati kana mudata namni kijibu kana mudata namni arrabni isaa dhugaan dubbanne علينا بالصدق dhugaa dubbatuun nurra haa jira ani uf qabaadha jedhe rasul rabbi bibeytin fi wasati iljanna mana walakkaa jannatatti nama kijiba dhiiseef xooralleef maan taane nama kijiba dhiiseef jedhe rasul kijibni fokkata bakka malee si dhaaba nama kijibu san akkana godhan jedhe rasul عليه الصلاة والسلام نما صدفا كإني إيرا دفه كبشان داكو بشان إيغا فكات نمتيچ قبال أبتير أغار تدرب يو إني كاركارا قو أغار أفام بوسي ولكا تدبو أكاسو ما اتدالغا نمتيچكا كولي هو إيه جنان نما ريبان ياتو جدا رسول ربي أكاسي تيتيمان ربي دلدل nagatu hojjatatu halaala nu godhe dhala nyaachuu nurratti haraama godhe ijtanibu asabca almubiqaat waa torba kan nama halaaktu jedhansu kan nama balleessitu aakhiraa dura duniyaa si balleessiti daangan duniyaatti hin dhaabbatu aakhiraas ti tarbiyye san keessaa wa aklu riba dhala nyaachuudha dhala nyaachuun nama balleessiti aakhiraa fi duniyaa namaa nama balleessiti nama dhala nyaatu ka inni bishaan dhiiga fakkaatu daakatu ka yoo inni walakkaa sanirraa dhufee qarqara gahu namtichi dhagaa fuudhee afaanitti darbe kana mudata jedhaniitti himan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam nama rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam afraffa irratti itti dhufan boolla tokko ka afaan isaa dhiphatu keessi bal'atu ummata achi keessaa qullaa jiru dhiiraa fi dubartii sagalee ol fuudhanii iyyan ibiddi jalaatti shidamee ol qabatee yoo darre hin ba'a deemu boolli dhiphaadha ba'uu hin danda'ane akkasitti qidhaakame eenyu jennaan hum azzunaat warra gumna dalagu warra zinaa dalagu warra surree ufii bakka maleetti hiikatu ikhwaanii rabbi haa sodaan osoo salphinni kun nutti hin geenne
surree zinaa ofirraa qabnu haa baasnee gama rabbii deebinu. Akki maleen akka nutti fakkaatee addunyaa gabaabduu tanaaf jenne akka feene taanne fuula rabbiitti akka salphina mudanne ikhwaani. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namticha qabiihul wajhi qabiihul manzar laalcha fokkata namatti hin tolle nama agasaa fokkatu hin garre eenyu kuni jennaan yoo jarri himuuf waardiyaa rabbii ibidda jahannamiif qopheesse waardiyaa ka yoo rabbi itti darbi jedhu itti darbuu malee umaa rahmate laa rahmata cinda gara nyaattiin mararfannaan tokko isa bira hin jiru. Nama kana jedhaniitti himan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli eegasii maanguddoo takkatti dhufe. Maanguddoon kun ijoollee xixiqqootu jala ciisa. Eenyu kuni jennaan Nabiyyallah Ibraahim jedhaniitti himan. Ijoolleen jala ciistu hoo ijoollee osoo bakka hin gahin akhiraa godaanan jedhaniitti himan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ijoollee xixiqqoo haadha abbaa dura bu'an jechuu. Ijoollee santu caayaa Nabiyyallah Ibraahim jalatti wal gaha. Rasuulli rabbi achitti arge alayhi salaatu wassalaam. Yeroo achirraa na fidan magaalaa tokkotti dhufe ummata tokko cinaan qaama isaanii ni bareeda cinaan qaama isaanii ni fokkata jedhe. Kuni ummanni maali jedhee reefu ni gaafannaan amma dubbii himaafii jiran. Kuni ummanni ummata khayrii fi hamtuu walitti laaqe. Ummata hamtuu fi gaarii walitti laaqe. Carraan tawbaa isaan dhaqqabee bishaan adii tokko deemaa dhiqadhaa jaraan jedhanii jarri bishaan sanitti deemee dhiqatee qulqullaawee qaamni isaanii wal fakkaatu arge jedha. Sun ummata kami jennaan ummata dura badii fi gaarii walitti dalaganii tawbaan isaan dhaqqabee rabbi akkas isaanii ta'e jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Eegasii mana fooqii tokkotti na fidan. Fooqii dheerinni isii tole bareede. Bareedinni isii haalan tola. Ta'een nuti tuni hoo jennaan tan teetinaan jedhan jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Hin seenaana dhiisaa jennaan yeroon hin geenne yeroo eeggadhu naan jedhan jedha rasuulli. Dubbii kana hunda abjuun arge. Yaa nama gatii dhabde, yaa nama akki malee, yaa nama bakka malee dhaabbataa jiru. Atiin ribaa nyaattu, atiin qabeenya walitti qabu malee laalaan jiru. Atiin kijibaan nama gargar baastu, atiin kijibaan akka malee nagadaa jirtu. Rabbi sodaa bakka malee takkan saalfanne. Hadiisni kun waan hedduuf keessa qabate. Inna fi dhaalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahiid. Nama qalbii qabuuf dhaamsaaf qorsaaf gorsaafillee ni oola jedhee yaada. Risaalatii qad wasalat ilaykum. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.